Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kakanhon jong kibor pulet jong Karibhoy district, haka arpsan terek mutabnaya yong arajar arpo, kalabeteng banit sa mikila jerap, syakasnong pentor soma. Kabahap apo karat tenreng jong Karibhoy district. Hakani jinglit no senyang dia kimarbam, da kipulet jong ka umroy PIC, dalam kemat hi dau Sub Inspector Amit Sinha, ubadeu in charge jong ka umroy PIC. Harengkat kajing senran lang u Sub Inspector Sani Lenra lembat kipulet constable. Kimarba magini kipulet kila ajerap seki aru pratli kilong yang bedong jong kasnong pentor soma kilong kumukau upan upiat bat kiwe kajing lej ajerap jong gini kipulet syagani kasnong kalong hadien bakilayo jing tem bakidon aru pratli kilong yang jong gani kasnong kiba om syamlayo ikila ajerap hakaliang kimarba mardi nalor bakidai kilong yang kibadong hakaba kasnong gadai kaba hakalet kawanru kalong kabashitam hadu katata namar kajing bamdon kasurok kabapaka. Presyu carnguk mah sila ilek bah mending por mentah di sebab nan pra pemula jenduk mentah bah tidak sampai kalian ke tuku dok makin nang yok nang kita senang lak sam pro dicekak bah kan syak isan makin nang yok nang yar mah yar interest tam tin ko por tu kam bagi trero yang rumah senong tersemang aku beli ya ka prinsip nan bakil aga jingrap ini hani ka si pamata nak berada di keduk jong kasong jemi bah kasong jemi kepada skim kepada nak ka department ke banpek dan department sarkar ke handai ngi ai kubai sikata ya di department nak kamaral kesi lembaga jiram di sar amit ibala ai ngi ka bam kumkhau sola upan dak dino mesim yuki dak jing isnai yuki kil ai ngi pangi kelonggi kebadan hani hamta kebadan jadi aku pra lai kudunai ke ya dengan aku besi buat di baru di beras sim dah kamu sim kau berkuat musim kau berkeluar dengan aku baru ya kapras balawan hanis ni yang mana sih kemat nak kuat sih bah kesorka akan pet yang ni bang kenang bangi yang yuk sih jingrak kambun kenang nak yang pasti perut ya.